روژا پێنجشەمبێ 8 ئەیلولê 2016 de destiya tenduristî û heyvasor a Kurdî li kantona Cezîrê pêşindanek li darxistin li pêşiya navenda siyasî ya UNN li Qamşlo ji bo alîkariyê û peydariyekê li rejîma Sûriyê bikin ji bo anîna derman ji Şamê ta Qamşlo. Ebîr Hessaf hevseroka destiya tenduristiyê li kantona Cezîrê rakihan got bi milyarekî derman li bilafirgeha Şamê hatiye sekinandin. Maha çara diheyana derman المطار شامي هاتي سكناندن نيزي بمليار بقدر كي مليار كي بريسوري درمان سكنيه درمان هاتي سكناندن المطار شامي ومسألة قش مسألة مشاكل شحنينه وبقرار سياسي بين هجر بقرار تجارت بين لكن دهندرد انجام ده اف درمانانا فكت ماها چارا و پنجاده درمان ناي وغستنا قامش لوتنيه جبولوجي افروشا خراب دركتيه غويرو ام درباست بن هندرين صيدليه خو هندرين خوشخانه خو درمان البامتنيه وجبولوجي ما بنغوازي يعني طبعا ما بنغوازي اخو ما جيهان دوانا وانجي سوزدان انه ابو خوش مداخله دكن وانجي سوزدان غوهين بهترجي دوي مجاري د كاربن كاربكن ودختي الرجيم يجي بكن والتيك من ناف اورتافي موضوعي دك كاربن شار سر بكن تشتن لباوانجي هنا اوجي بزحمتي دكشين يعني ما بيجن منظمات الصليب الاحمر ابدمك دريج هي تخازه هنك درمان وهن مواد غاسي هن تخاز درباس بك بزحمتي وناهي لوان درباس بك لتاني دهلج منظمه صحه عالميه اوجي تاني الجهه خو تاني بلاف دك او اريكاريا غوت بك بمره انه بدما وامكان بهبرك تعاوني بك ناكي لتاني جهن وي تايبت هنا تاني ضد هنك جمعياتي وي مرخص اي وي بخبن دريا وان تاني ركاردك واب جمعيات انا جي ام قش زانن بكور جريداين وشاوتي بلافكرين يعني دفردجي عدل تنيه دلكش عيسى اندام هيفاسوري ا كردي دبيجه چ رژیم سوری و چ دولتین در دوره گودرمان و شیرین زاروکان برینا داخویانی جی دسته تندرستی الکانتونا جزیره هیواسوری کرد انجمن تندرستی الکانتونا روجاوای کردستان به سرکتنا شورش روجاوای کردستان ده هر هلی ده نکاری بو بگل روجاوای کردستان دما داویده چه رژیم چه دولت در دوره دست آویتن درمان گودرمان و شیر زاروکا و پرپیدوین جبو نخوشا بسر روجاوای کردستان افدمه کدریج قد کرنه جبو وینا ام درکتن خوبشاندانه که دوی دریه سازیا یونین جبو گو ام کاربن نرینن خواه وکی سازین تندرستی ام بگینن همو کسی خواه برپرسیار دبینید برپرسیاری که سوری ده کید ببرا بوی گو کاربن الیکاریا وی گلی بکن درمان و همو پیدوی گو مقال کرن درباسی روجاوای کردستانی ببین اجبر گوگ هگر درمان درباس نبی گلک درمان ورکیم بویه و روشکی مروواهیر ور درکوی درمان گل منابینه جبو وینا ام بانک که دشینه جبو همو با سازین امنتوی اف سازین الیکاریه گو حتی انا روجاوای کردستان جاریکاریا وانا بپاره ام به بانک خو ام دخوازن وانا بهتر هشیار بکن گوت همو هلی د الیکاریج گل روجاوای کردستان به تایبت درمان و شیر زاروکا بشین درمان گهن قامش لک کم بونه و گلک نخوشین زحمت هنه وک سرطان و نخوشین دل لابن نخوشی هوجداری گهدانه کینه و درمانن حسن حسين ونفهم قامشلو